Filološko-umetnički fakultet 30. oktobra posetila je profesorka Melinda Kostelac, prodekan za nastavu, studentska pitanja i studijske programe Akademije primenjenih umetnosti u Rijeci. Na sastanku u dekanatu fakulteta razmatrane su mogućnosti za saradnju, a dekan Radomir Tomić potpisao je ugovor o međunarodnoj saradnji između Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu sa Akademijom primenjenih umetnosti Univerziteta u Rijeci. Posebnu zahvalnost za realizaciju ovog ugovora dugujemo našoj koleginici Melindi Kostelac, profesorki Akademije lepih umetnosti u Rijeci i prodekanici za nastavu, studijske programe i studijska pitanja, a čijom je inicijativom i ljubaznošću i došlo do potpisivanja ovog ugovora od koga imamo neka lepa očekivanja. Ovaj ugovor otvorit će mogućnost mobilnosti, odnosno razmene studenta i osoblja, kako nenastavnog, tako i nastavnog osoblja. Međutim, neka vrsta projekcije je da takva razmena treba da rezultuje konkretnim doprinosima, a poboljšanju nastave u vidu stručnih skupova i seminara koji mogu produkovati udžbenike iz pojedinih oblasti, čime će kako saradnja između naše dve institucije, a tako i struka uopšte, biti na dobitku.